Khartoum muri Sudani uyu munsi imirwano yakajije umurego hagati y'ingabo zishyigikiye abasirikare babiri bahanganye. Muri Chad abarwanyi bo mu mutwe FACT bahawe imbabazi na perezida w'agateganyo Mahamat Idriss Deby nk'ikimenyetso cy'amahoro, barasaba ko Mahamat Mahati umuyobozi wabo arekurwa hamwe n'abandi bayobozi babo bakuru mbere y'uko bajya mu biganiro by'amahoro. Espagne yatabaye abimukira barenga 100 bari bagotewe mu birwa bya Canaries mu gitondo cyo kuri wa gatatu. Imibare ya leta yerekana ko abimukira 2356 abenshi b'Abanyafurika bambukiye muri ibyo birwa mbere y'itariki ya 15 y'uku kwezi. Ni ijambo yavuze nyuma y'amasaha abayobozi bafunze ibiro by'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi Ennahda, na nyuma y'umunsi umwe umuyobozi waryo Rachid Ghannouchi atawe muri yombi. Perezida wa Tunisia Kais Saied yavuze ko batazatuma igihugu kijya mu biganza byabo batavuga rumwe n'ubutegetsi. Naho muri Zimbabwe mu ijambo ry'umunsi w'ubwigenge, Perezida Emmerson Mnangagwa yavuze ko amatora rusange yitezwe mu mpera z'uyu mwaka azaba mu mucyo no mu bwisanzure.